kan channel min thlir saktu te in zawain chibai kan bu ka chu October ni somni pani sang ni somni pali khan pisai zik pui Director Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department Government of Mizoram chuan reison sem chungchanga thu chwa hetiang hian asiama Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department in October sang ni somni pali thla atanga nan NFSA Card Var buhfai man kezi khadzela cheng somthuma ati san chungchanga mi puilama hria chian lo a om thei awang in hemi chungchang le akai hnui hetiang hian kan in hria tir tharle ani e pakhatna October sang ni somni pali reison sem atangin non NFSA Card Var beneficiary 10 kg a cheng somthum zelin an la ang panina PHH card pol beneficiary 10 additional kg thum an lak thin ero chu aman ngai kg khata cheng som panga zelin an la thungang pathumna he buhfai ti san hi Mizoram puma man ngal tur ani palina tuna NFSA beneficiary revision thlanphat nei mek hi zo fel alani lo awangin October sang ni somni pali thla hi tuna ration card an nei lai mek angin ration buhfai an lari ang pangana office order ding lai angin retailer ten mipuya buhfai bukling ngei an pek theinan supply go down atangin bukling ngei in buhfai an phur chuak turani ti in thu chwa an siamani Reson lockdown thar kan endo ni. Hello, kini dro. Ya ne dikin ko ya. Receipt or bill amount is 720 rupees only. Select print for printout. An chung ko la lock thei zat ti khani an phot ta charo. Amanim print chuka. Man print so do ha thar bu ka sia. To han card number ron lang ta. He card number hi. Ya number thar ba ta. 801506450 ha suta. jet men ma e Nè, mặt chết. pa ti te thong ni Tu berapa lo kal? Tu berapa ming? Dalam tiga. Dia dalam tiga betul. Kalau klik saja lah kita pun so, kan mo. Please place finger on scanner. Chung ko ming le sa Aadhaar card nei. No in register ta. Te chau khana lock thei ta ni. Please wait. Authenticating fingerprint. Sum ni, jadi sambil. Mama sum ni. Or bill amount is 240 rupees only. Select print for printout. Ikhan ama process kha zo de rem ne. So dah. Saya kan buka kapri lah. Ane. buka mo ka card